Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silin sang puya tukina COVID-19 din munsia tharbera shikai mi somni mu chu ani Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglena Nimin Khan Aizawl Primary Health Center hong thale ni som pareta president in thanna nei tura NDA chuan an candidate tan Drupadi Burmu an ruata opposition changrolin Union Minister Hlui Yashwan Sinha an thangthung Prime Minister Narendra Modi chon yoga chu India tan big chau ni lovin khovel pum tan ni thu soi tu kina COVID-19 din munsia tharabera mi somni in COVID sian kai ti mu chhuani a aret test atanga mu chu ani sample test jong zat zanhi somthum pasiri zinga za paret point palian positive ani tonden huna shikai to jong zat hi noi ni sing ni sangre za siri somsiri pakhatani a noi ni sing ni sang sari zakwa somli paruk enkol da mani to a enkol lai za somni pali omin mi za sari pakhatinan thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu chu to zati zanhi paretani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to zathi somruk pathum anga chhut ani North Eastern Council NEC kaltanga masonan tho sang enfia turin NEC secretary K Moses chalai chu Mizoram ron to a NEC kaltangin Marsak State pariata chanpuna rual khai taka sem tumani thu soi zan hire ka Mizoram to tu NEC secretary K Moses chalai hian ni zan masa khan lungle thlenga lungle district ho tu ten circuit house anin koma puke Moses chon ele bara in todel konga Mizoram chon kumrelo te masonan na satak muin machop tam takpo ala omati a mason tluang taka akal zel theina ne NEC chuan Mizoram mamo project rang te ati hlotin theinan ahmun ngeya to kolani thuwa soi Nimin Khan NEC secretary hian NEC sum cheng viable som poli chung senga saktur lungnei supermarket mun ma atlo boka digital planetarium zone hoi sakmek atlo bok ani Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglena Nimin Khan Aizawl Primary Health Center honga Nabard RIDF 25 sum cheng noi zani somnga vel senga sakani honnen khoma hian bill to MLA le MOC chairman Dr. Vanatran Puya Health and Family Welfare Principal Director Dr. Tilal Mangai Director Health Services Dr. Sila Zepui Director HNME Dr. KK Chetri Nathil DC Pual Ramsanga Nathil SP Pulal Bekila Tawle District Official Dangte Khotang Shruai tu tele Pat Shruai tu te Antelani Dr. Al Thanglena chuan Aizawl PHC chu Nathil District Tharin Akentel Masona Rural Infrastructure Development poimo tak pakhatani ti soin Aizawl le achevel khuami puriten Tangkai takan man thei turin du sakna hlana Health and Family Welfare Department Nuaya Rural teti changtun na Mizoram puma kalpui mek zel ni in Aizawl Sub Center sak thatnam nabat kalthangin chengno samthum pakwa le singli le chief isolation ward saknam chengno somli pani singthum rom han to ba ka hawlong le mol throm rural ti changkung turam malak na akal mek thu soya jaika kaltanga cheng viable sezaruk somruk project Mizoram State Cancer Super Specialty Hospital turpo donor Ministry of External Affairs niti ayok le Ministry of Health and Family Welfare ten phalna peto in bultran thoi ni tur thu soi Health Minister chon thingkang khuwa health infrastructure le primary health care ti mason chu angai poimo masak thu choin Mizoram Sub Center zathum som pathum chu Health and Wellness Center upgrade vectura malak nakal mek zelim Health and Wellness Officer BSc Nursing Ayush Dr. Ten anin kolto donani ati Deputy Speaker Pulalrin Oma tuikum bill to MLA ni bokcho na bill chung khuwa mong kon Nimin Khan Health Clinic Center hong Pulalrin Oma chu na bill chung Health Sub Center omlo na mun khuwa wancheng te mong kon darlong phulmoi chiatlang no da mol puiching chi pa te sarkarin Health Clinic Center da turma alak thwa soya Mizoram Sub Center omsa enge moza te chu Health and Wellness Center hlan kai anoni to a bill chunga Sub Center te po Health and Wellness Center hian hlan kai ani de ovek to ati a mi pui de risel atan sarkar mlana chu aliani na ro pui hle ani ati sarkar mlana kal zela Sub Center la omlo na muna clinic center hongin ma na chhomek ti soin clinic center om theina na mong kon khotang mi pui VC le NGO te control na lom thu soi bokani mong kon health clinic center honani ma hian bu kang kona po health clinic center honalo ni to a mong kon health clinic center hon thar hi sarkar in pe ma chon MLA fana tangin health worker lo roi ri tura mala ani Longka district chunga furlai aitur bu fai che khol nga avekani awangin district chunga harsna thlengshia tur omlo Longka district chunga bungtang south RD block le chongte RD block hom chung DCSO longline en kolchin te chu furwa tuitlak nuwa bu fai phurlir theitan
kal harsa deuh thina wangin kumtin trial line bu fai che khol ani thina he wang hian tun hnai kho cheng kara po mi puiten harsa na len tham bu faya an tok lo ni hriat ani longklai DCSO pularin sanga chom bu fai che khol na kudam an neya te mi pui mo khop da khol vek ani atia longklai sanga RD block chunga kudam te po mi pui mo khop bu fai che khol ni in kongpuin apo that khu ate chuan a ran pa fur laia anei tur che khol ngai lovin chadak om lovin pek choreng ani ati longklai FCI kudama po bu fai mo khopo oma FCI kudama tanghian state sarkarin a pek chho tur la chuakin longklai LC venga kudam puya daluni a heta tanghian longklai de chi ha distrika kudam sanga sem tar thin ani nimin khan collective district conference hola district water and sanitation mission chuan Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign kalpui dan tu relin DC pujon LT sanga hovin an thu khoma collective district chunga ro tui khol konga malak dan tur sang te ngai thak ani thut khom na hian thingdol le bil kho clear RD block noya ro tui khol tur malak na kalpui dan te environment forest and climate change department noya tui na hum hal tura malak na le irrigation and water resources department noya collective district chunga tui na om zirchian ani dan te ngai thak ani a rom hana om sa te zirchiana ro tui khol konga masona sot zok om theinan Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign chu kalpui tura relani he huna hian divisional forest officer project director DRDA chief medical officer district education officer district agriculture officer district information and public relations officer executive engineer PHE le INWR le BDO thingdol le bil ko khirte antel ani Mizoram district sang African swine fever Sri line he Sri Lanka hian si ha district chu alafi hlim hri a kan correspondent Soidanin tun thani som pathum khan tipa Myanmar voklo lut som pakhat manani a heng vok nei tu the khai ki khuwa mi pathum ni in heng vok te he Myanmar ral kan te vok ani thun soya si ha tangin doctor la reng pui VO le team te tipa hen kalin vok anman te hi thi sen la im ASF an velo endikani nuwa an negative ti hriat ani a ni som ni pakhat chung quarantine turati anni ma se heng mi pathum te hian thuoi lovin ni som pasira si ha lo lutin man non le anni a Deputy Commissioner si hathupek agin khai khia thonne le vek anni tundin huna chuan he hri la om tak ASF la ka hian si ha district pum pui chu alafi hlim hri ani ti Dr. C khol thangmoi DVO si ha chuan kan correspondent ashril ani Champhaya district level coordination committee on focus on chairman district Bursa Pujems larin chana kai shroi nimin khanam thu khoma kumsang ni somni pathum chunga malang dan tur annual action plan chungchang an rel Pujem sarin chana chon focus noi malang na sanga line department in kara important le thona thane apoi mo thosoya hun bine kalpui tur project ani angin malak dan tur kim chang a hun le malak dan tur roman siama chumi zulzuya kal atul thu soya line department how to the chu mithiam zok le thilchin chang hri ani angin thanem ngai taka lo nei tu te pui turin acha bok ani he huna hian champha district management unit malak na tur bituk siam te zirchen ni in khoi mun ne huna nge malak thang ti te ngai tu ho ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani khaleni som pareta president in than nei tura NDA chuan an candidate tan Draupadi Murmu an ruata he thuini min khan BJP president JP Nadda chuna puanga Draupadi Murmu hi Odisha mi ni in Jharkhand governor pakwana ani Prime Minister Narendra Modi chun NDA presidential candidate Draupadi Murmu chu India president ro pui tak ani don ti a anun pum pu chumi pui te tan alo hlan to ani ati heti la hian Union Minister Hlui Yeshwan Sinha chu opposition namin presidential candidate ta tan an thlanga nimina New Delhi anin ron khom nuwa pusinha hi candidate ta tan an puanga opposition party thu chu in trom puangin congress shuai tu Jairam Ramesh chuan ilungrol takin thukluk nan CM ti asoya sarkar chon president candidate thang turin ngai tona aseng na sadu lo ni ina pu bokani NCP ho tu pa Sarat Pawar chuan tun thani somni pasaria pusin ha hian nomination a file tur thu soi ani nimnait mu khoma hian congress leader Malik Arjun Kharge CPIM general secretary Sitaram Yechuri SP leader Professor Ram Gopal Yadav TMC Shuaitu Abhishek Banerjee DMK Shuaitu Tiruchi Sivale midang engemazat antel ani Prime Minister Narendra Modi chuan yoga chu India tan chau big nilovin khovel pum tan ani thu soi nimina yoga day manna he thui soin pomodi chuan yoga chu mi maltana hadam thlan tu mai nilovin engkim tana monna petuani atia
Pumadia chuan yoga awanga mihringin thatna a chan thei tam tak chu hai chu atul thu soya chungril mon atangin pon nam engkim mon na thlen the ni ati puan to angin nimin International Yoga Day voiriat na kharam sung hun sang sanga war taka man ani Chanchinthar cherti topna na tang pui tukina COVID-19 ti hun ria thar bera mi somnin rian kai ti mu chu ani Health and Family Welfare Minister Dr. Al Thanglena nimin khan Aizawl Primary Health Center hong thale ni som pureta president in thana nei tura NDA zone an candidate tan Draupadi Murmu an ruata opposition changrolin Union Minister Hlui Yeshwan Sinha an thlang thung Prime Minister Narendra Modi chuan yoga chu India tan bik chaw ni lovin khovel pum tan ani thu soi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani